And then I saw for any number 10 in so. Massa, wo be deseme, na me ye deseme. Wo me ma patch krum ha bia, and I did ya wo be yem no. All right. Some tea, and any ompie. Sawuni nyame na moame suro aya. Obia nyame ntimi menam ne suro ha. Sister, mami, wacho betim me kaka. Wow. Wacho embende kaka na ejina wie mi din se wo kala basai o. O de nya hwe me gina hantu de kasa. Wacho e sure. Ba na kasa. Mo pocho wo. Wo frauding. Linda, wow. Mopocho, ahaya no wo because me ba ha actually mom na so nchele bia ba mo for me set me eyes on you da. Ahaya na me wo meti he ye ho na nka me kofi. Man po if you want nka me be because my monitor wa me hu dey ha na eti. But why there asem bi hiam kakra mpere me to anim. Kase. Na why there hu there me see do am start there mo so nyame ana me de me ese wo for sister Linda. Pocho onwana anya me pe one day no elbo wudina na the sister account na yan so ye the brother all boy end so na ye the brother that account na mo pocho man so of them suffer too much na too much no oh yeah e be find or ye guy name another day no mo pocho until the mo from me papa awom e di no le to man na seriously me de mo homa nyame me si du mo hu besia no ho ye felt da woda ina hu konkon so ka kira me there. Da fazi am setting my eyes on you. O push him and then kasa ma hwe so ma hwe asasim ma hwe east ma hwe west me hu da me da anyo. Onya me na American sister. Konkon no kasa. Me ni ma de kunta me nyankopon se me mbaka da ma se me deliver the message mo. Inti sro me fra wa ma sama anyen de nyame hu konkon se me nka nche de odo se bi onya me na American ba hu na me ni de oya me na e bia me nya feelings no. Odo but onu ye hunhun na chede nyame ye ne nsa atodo ba wona manim no ame na nkama sai ade ene me nyame won konkon no so ntia se me sister Linda papa bia me gina he krom ha konfo a oti ha konfo colleague wana ene me nti nyame won konkon no why too late you don't mean it bia the can register that for colleague sister Linda mo pocho dem di nu the way eti nyame no bo wo ana abosom no bo ana wo modu ana osafa kan tanka no o creative nyame no bo hwe the way eti no confo colleague on hona na no ponye wan obo no nyame no bo na ah me pacho sofu di ulem no ni lem en kasentia no kora mama nka sam cho manye mistake mo pocho eyi mpo chede me ye wada me nyaw enim the reason why America na chere on say adeda enim no oyele henia to the case 5 the nantem why did they wash skirts comfort colleague Missy why did the way kasa no poche there eni mo roko oyele to oye HIV positive oyele epilepsy otwa apu no twa mama kasa mcho nyame aboni mpa fefefe od besi aba yo fefefe do na say date confo date priest there twa mama kasa secret bi ncho amema say oya komfio mo soa me papa na chi babesia me papa na chi babesia mo do bibia na oye konfo wo fa ne konfo alabata wo tekwa de amanfo mainspring geto na chi abade nyame de nsa kam nyame no bu seba mo do ami na meka scatter na so dunya who is your konfo colleague na anu me meaning de dado ba ho nkonkon no mo ka na yeye onsuma mo no do nka obo na ho to okura mu apu fonya abotre it we are sure sick asama wo kan konfo colleague mama nka asem academy ye sure we dey shamoto ade na de me ye powder on na wodi gbo enim ame me ye sure me kan kola chewe kachem de who is your konfo colleague I wish them no kase nkamu we po ya kakra bi na ama honhon konkon po abolop onya me na America so nyame honhon konkon si odo but hunam ani na me na say ade honhon mu no you belong to God elba argue on it
eh twaso apo hwe ne beli we ya lecture or ace wo dey Messi eyi po che don say ade so wase ade anke bo case 5 in one day ah na che da me ye wada me your sister asema America tima oh yeah simple mate de wo kan nyina I was say me kwadwene ho because asem na wo kan aye masem foforo ah che de nti wo dey ma me time na me kwadwene ho me dwene ho wi a safe no aba ha me de mo aye bebro ashok mo wo dey ma me time na me kwadwene ho fine girl ti da wo me das so no konfu kwele genjo no kwa mate apu wona wo bu no niema da confuse idiot fine girl dey epe konfu apu mponchi na ade fake nyama na wo de bre na John girl mama Samson chesi da ye na so de du da bi o mu chi wo mo ho de pam no ho da dan so me fro a wo church ho sa kire se oh Linda na wan pa da na me fro ma be gina no da wo de wo ba no so kire se aha nana ade na wotisa ade ntina me ne wotie na wotimi di asem kesisi asie me ade na wotisa Linda asem be na wo kan asem be na me di asie nana sai nipa ho mu enti woti hoi sa wo ace ne ntimi nkan kire me woto wo two chese yade akese e wo so diabetes nyina wo bi ntina na wodi asie me chese nka me fa me ho nkan nana eye yen twa so ye nuru ba bia da bi ona yen twa so Linda dabi asamba na wo kan wa asa aye me mani so won na sa kan ti madam na kan tra yire wonnim wonnim de akoso nyina wonnim nyame na me ba ka na me do akọ hospital baby ana me no akọ test bi ana ye hu sesa me yale we nyina anopei be refi sofo too much na wa ba krom ha foforo sofo na ba krom ana wo share me wa ha wo mama ya we sesa wuti we yare is sesa ka be de me ho ka na ko ko mani mase na ko mama yare ni bi ana me se ye ntwaso bibie ne ye ntwaso efi mi fie ha bi unso gidi se too much na ka kire sofo too much na ka kire sofo too much na ba krom ha foforo so onim na o ne bo mama ne efi na ko sune dule na mi lem da bi emani sune enipa na ese enipa na se usese too much na e ka kire wa obeti enka o de ka akoma me na fa ho keka me en fa ho keka me entete ho mama nya dwan sa esa asema mic na obi sa o de mama nko solve issue sa wo se too much me tu me ho me na fofo anim nyina sa wo yale enti sese e da honom na wonka wo yale enti se e na maka che efi no ko en kasa me ho bi wo me kura atwa me se me fie he Linda oh Linda hey nena so fudie ni nyina betene ni so masa wo bedeseme na me ye deseme wo me ma me pachi krom ha bia ene de wo be ye me no ho all right Same tie ni ni ompie Sawuni nyame na mo mesuro aya obia nyame ntimi me na mesuro ha na kofu kolege ewiabri se so e dey ansam na akọ ka kire me girlfriend abaga na awo besia pewa me besia pe me anwa ne pe me sa we date abosonfo me date aboso oba hu sa me ni motia bi dada na so no ye hu masam too much wo ba krom ha no me di kan ka kire wo se kro na wa ba mu no di ulem na me ni me lem ehie na me twama wo no me ka kire wo se fa hie so na me mfa me hie so e na wo pesa wo didi pa me lem na se wan hwa bibi ya wo hu me yie na mo pocho anye bia kro ya ye wo mi woto na asase bi ne ye kotoi na ame na wodi hisi ame na wo ma ye boundary we yen land do na menta ehye no menta ana asase ye gina du wole boy anye bia wo ma kro yi mu no na kro ni ha na wo ho na sa wo so won wo na kro yi ho na sa wo ba me wo beto sa me na mkom kro yi na sa wo ku anka de kro no so ye wo dia sa na wo ka kire na mo pocho wa kom no ho na yi nyame na oyi wa na ho anu na oyi because wo fon pa wo se wo na ma na yi me I say mama ka se ncho ame membe ye membe so nyame na me ye brado ame ye geto boy o enti emie mwana wo ye geto boy enti emie mwana enti ebokwa da bi enti emie msale memfa me podua ne nto wo akode se me acha me girlfriend ma girl na ja me say na this in then oye kasa usuma no we say non pewe oye this no ye nya ye try in lock enti ame nsema maka obofo la mam na makan man dey so what's me kada show enti wo fa rade no amia enti wo bia wo so from ho sofo wotimi ko sai me acha me girlfriend me feel rade na me feel okay me patapa
Ufi patapa. Akom ne nkyeremu. Akom ne nkyeremu. Clutch sa waba ne sa woni me di bebe sie ni kura mu a. Ene agina yie. Na wan hwe ye kukuru na nya ya keka nso nyai. No kukuru on jai that keka on strike. Oh sir. Aye ne ye ho bia lo. Sir na woni me kan de ne opam yan hye date ne yenko. Oh, me fix date. Oh ya. Oh no na pia yenko ahemfie yenko nana. Because I'm fix date. One was so on there konfo hwi ni mu. Sir na wo ka. Aye ne yetim mama time ye wo get yen yetim konfo ya rob no. Fi ya gini phone ya. Mo je konfo phone. Onye hwe. Budu opodi ye fan ya hwe obi ala nto. E oni price. Phone sha wan ka wala bo shock. Oye dem udwomanum. Who grab up ni nyina? Ye hu forget. And only me pass na me catch you. Inta mu nso na ma de oya abade. Sana wo ka. Forget kra. All right. Sana wo ne me ka dia. Na sa wo de sa krono sam na bebo wuro kromo adia. Me kana nam tanka se so wo me mo ni kromo ha me tonya. Krono sam no wetwe mo on your past and gone. On your past and gone. On your past and gone. All right. I want to claim what dey wi I want to hear because I want to fake confirm. Me dey dat nkofo okure ma ji won ska. Mate me kana nam tanka se ka me kira me hu da. Sam wo me ma oni ni kromo ada. Twa we chin self ye bom. Obi ala hu na chi da. Mo won twa self ye bom we chi. Forget. Wo fun. What phone? And I'm because I'm from left in church. I'm not doing bombs. And I'm so pay me, who probably put you not. I'm a respect to me. I'm going to Bible to phone. And you would in until come over to Obey. That Obey. Can't fix the date. Yan fix it. Oh, they sunchi. Pepe never catch you. Yan fix it. Ya sunchi. Meditate na ko. I would yan fix it. Apia man kada wa busu for the muhu nice one. Nice one. I will to me bia no mu. To me wo man kai. Me ma sat me nda ba ye dia. Me da bom. What dia bom? Me nda me da bom. What dia bom? Park na so. Abapa. Ay baby ankora na bobo no school park. I don't put the apia yan fantem we bia ya kal kwani mu. David yan fan shame me nda ba na. Me nda ba. Na da boko. Na la sa wonim sa tumi wo me mu. Abade no etumi. El kwa ke de na boko. Na sa wo ko pro ba kwa na wunya na. I was kwa de seme. No, I don't ke do date mu mu de no why we ja no. Na wo date wa. No be a 1 month na the girls in month na abosun fa date one that who me feeling no onye mowa. Are you not okay with that? Epe hu na meni. Enia. Man ye demand no. Ma come am na from why. Ba na elekasa. Se be settle na makasa sama no a. Makada e bia won kokko no kasa ba. Ye mema. Eni kwa se ye pon ba. Why? Ba na elekasa. Wan susu amodesen. No, nso the war yard no. On so the war ka some time nya nipa. Awu na ye nipa. Amuso mu de ye ntu nya ye usu na again. Enkina obetimi ayi bibia boa me ho ameti makasa sama no de no na ma mbelesa mo kotwa bi na ade na me de hyan ya me konko anade bia ande no fa mo hwepu no nti ade chi na nyakopon bolo pom no oma makasa ba ati me sere no ofo nchem na ayi genuine akora na me pe no me kasa me bugo fan hwa obesa ko body sem mo ana man kan no amehu de check because the word hu dance no mo hu de no ono so wa fall am ba de wa no opedo yi me de no me nya nipa awu yi nipa se na mo so mu de nya yi su adwen on some trick when you on some record. On some record. Who phone way? On some record. Phone way. Who them record? Who did it? Book of action. She knew. Who phone way? Who phone way? Who phone way? I will be there smart. Mama can some I'm a criminal. And you team up on phone yet you won't phones. And your most system will paint and can you mobile system. She knew a boy number is a phone. And your branch. No, my record war so do. Nza ma me gona be sha no. Na me yekonfo. Akora na ya bela. Enti no de oni. E kon bi so fa so abebo am met. Settle to collection. Ai. Anyo de yam kwaso ne so na me mpe kakra. Why sure me no obi hu mo ye yawa. Anyo me de be hia. Why no yawa. Me de be hia. Ewi abi yawo amfa mba mama so abo. Oh me come. Oh what dey? Wa kasa ma na cheme. Nyame nkan ho. Aha. Oh yen hu surgery. O dey ba chapel. Ebeti ma dodge aba Sunday nyimbi ma bompa ya mo na ade kaza chawa ati awusa e konfu na ida e ba strike okure mu de e konfu bo short one da me claim dem ye konfu no bo short one na woni mu eni mi ja me link Aziz room na asana boye from na minya mo squad trip empo na e ba kure mu mpo a asem esi awo ye konfu swine ebe ye stadium ya chi wedwenu nu no mama nka ade no oba ni keys a man ye mistake there e dey for konfu side awo ba chi because bibia mponche na kokon da ebo yo ba later no asem baba ba nyame de nyankopon de oye slow down oba ebeti me use ni dinde didi a da obo strike cord no e bi accident bi ba na ewu na ko baby ba konfo ye da abusum bi huhu bi de no abehye no say we do konfo ashawo so I sana e o feelings idiot ebe ye wo de